prelomiti, ovo lektorirati. Okay. Zlatko, kako ide tvoja priča o tamburašima? Pa evo, iđe, prvi nastavak sam pripravio. I koliko će biti na kraju nastavaka? Ne znam, Jasminka, to mi sad izgleda ko pripovitka Breskreja. A kud sam ti dala ovu temu? Iziš ga. A kud sam je i uzeo? Ali šta je tu je? Sitio sam se Ninoslava iz Đurđina. Mlad je, a ima i svoju tamburašku bandu. Svira se u Mijani tambura u Đurđinu? Pa, jako slabo. Pazi, mi smo sad radili, mi tako u prosjeku, naša banda, dođemo jedan put u 2 mjeseca ovdje na Đurđin i to je sve što ima od tamburaša ovdje na Đurđinu. Nema ništa drugo? Pa imaš, eto, sekciju koja radi pri Kudu, nastupe za Nikolaš i tako sviraju ponoćku, još koji put nastupe. Trude se oni, ali tu je profesor Bojo, radi s njima. Samo sve je to tako malo. Sada se nalazimo na salašu Ivana Stipića, Švabovo, a tu je dolazio Pere Tumbashajo podučavati đurđinske tamburaše. On je tu na slici? Jeste, on je ovdje na slici, prvi s lijeve strane on, a ovdje su Vukovići, Civikovi, Stantićevi, ima Švabovi, Stipićevi, jel? Ima Matakovih, Miljački Matak, dolazio je iz Subotice pačirskom prugom. Vozom, koja je 3 km odavde udaljena. I tu su u maloj kući koja se tu nalazila učili svirati, učio ih je note, učio ih je pisme, učio ih je kola i učio ih je interpretaciji tamburaškoj. Kad god je Hajo sam bio muzička škola. A danas Vojo Temunović iđe njegovim stopama. Evo sad on uči svira tamburu po selima. Ali Voje je lakše. Tambura se danas uči i u pravoj muzičkoj školi. Tambura u muzičke škole ušla 60. godina u osnovnu muzičku školu, znači početak je bio u Subotici, a sve ostalo poslije se vremenom razvijelo i sad imamo u 13 muzičkih škola po Vojvodini, a srednje škole potiču od 90. godina. Razlog je bio što nismo imali školovanih kadrova i prva osoba koja je to završila muzičku akademiju, Mira Temunović, ona je imala akademsku naobrazbu i onda smo mogli otvoriti srednju školu i od 90. godina postoji i srednja muzička škola. U glazbenoj školi tambura je drugi instrument po važnosti i po interesovanju dice. Znači, dica jednostavno dolaze na prijemne ispite i žele da sviraju tamburu. Klavir je na prvom mestu jer je to kao neki važan instrument, da kažemo, ali tambura je odmah iza klavira, što je, recimo, ranijih godina nije bilo tako. To se može tambura povezati sa našim identitetom Bunjevaca Hrvata. Iz mog ličnog iskustva od 16 učenika, svi su, da kažem, naši Bunjevci Hrvati, a čak od njih 16 su 12 ili 11 ide u hrvatske odjele u osnovnim školama, tako da su vrlo svesni onog svog postojanja i to je meni drago. Retkost je da dica iz naših, znači iz hrvatskih porodica, da sviraju neke druge instrumente. Ima ih, nije da ih nema, ali recimo tambura je tu najviše zastupljena. Ja mislim da je u svojim počecima tambura bila opšte prihvaćena kod sviju. Tu mi imamo, naravno, nas Hrvate, Bunjevce, imamo Srbe, starosedeoce vojvođanske, imamo Mađare koji su isto svirali tamburu. Drugim riječima, u Vojvodini nije zabeleženo jedino da Rumuni sviraju tamburu. Svi ostali su svirali tamburu i bila je opšte prihvaćena. Ja bih rekao da je za nas Hrvate u Subotici i uopšte tambura više vezana za nacionalni osjećaj nego kod ovih ostalih koji isto tako rado
spominju i druge instrumente kao njihove nacionalne instrumente. Je li bio običaj da se sviralo za Božić? Bilo je, kako da ne, bilo je. To se pratili ljudi jedno od drugog. Danas je Sveti Stipan, kod njega sutra Ivan i tako. Pratili smo se mi tako redom. Od Tamburama? Tamburama, da. A za polivače, recimo? Bilo i to. Bez muzike se onda ništa nije moglo desiti. Imam ovde fotografija iz vremena prije Prvog svjetskog rata, kada su u pratnju polivača išli cijeli orkestri, pa su se vozili i fijakerima, na jednim tamburaši, na drugim sami polivači. To je jedan od naših najomiljenijih običaja i svakako je ostao kao običaj do danas. Ali tamburaši, nažalost, više nisu prisutni kao pratnja polivačima. Marko, je se danas svira za Božić, za polivače u tom kutu? To je sad već slabo, gotovo da i ne postoji. Jedino ako neka kulturno-umetnička društva, nego i neki stari običaj, pa da se tako... Mi u Subotici imamo Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, a njeg vodi naš političar, zastupnik u Skupštini Tome Žigmanov. Da čujemo kako on gleda na taj odnos tambure u praksi i njezine nacionalne simbolike. Šta misliš, je tambura danas više simbol nacionalnog identiteta u odnosu na vrijeme Peretumbashaje, a manje svakodnevica? Kada je bila raširenija, simbolika je naravno bila manja jer je bila živa praksa, a kasnije i u nekoj vrsti, kako bih rekao, refleksivnog odnosa prema tome, ona sve više biva u tom na simboličkom planu prepoznavana kao svoja. Drugim riječima, ona sada tu simboliku u kontekstu nacionalnog identiteta gradi na tim naracijama iz povijesti, a ne toliko iz živih praksi koje sada postoje. Evo ti žive prakse. A, Hajo, privrćeš se. Jel svirate u svatovima, je vas zovu? Pa slabo, mislim tu više ovi stari bendovi to rade, a i u Subotici je sad već opalo je da tamburaši idu na svirku u svatove, mislim da sviraju svatove. Ima isprađaj snaši ili tako nešto, ili doče gosti u svatovima, ili posle onda bend ili već neko drugi. Šta je zamijenilo tamburaše u svatovi? Pa većinom bendovi sa synthesizerom, onda bubnjevi, ljudima se hoće da je što više glasnije da bi bilo, a nekad su ljudi volili da je tiše i da iđu od stola do stola, pa onda svako naručuje sebi pismo, a sad to više jako slabo da je tako. Od tamburaša se očekuje danas da se sviraju i narodne i folk, zabavna muzika, pa čak što više i pop rock i nešto što ne spada u tamburašku muziku ili zapravo nije toliko blisko tamburama i izvođenje na tamburi. To je za nas jedno veliko opterećenje zato što javnost to traži, a mi nismo u mogućnosti da to tako interpretiramo kako je to u nekim originalima. Danas se od nas očekuje da se svira što brže, što više ritma, što energičnije i zapravo ljudi se više zabavljaju nego što slušaju. Šta danas svirate, šta se traži? Danas nema nekog tamburaškog repertoara među tamburašima. To je svirao mi tamburaške stvari, ali danas je repertoar sve. Ali to je neophodno da bi mogao živjeti, da bi zainteresovao masu. Ako se vrti stalno na radiju ili na televiziji pisme od, ne znam,
Cece, od Sneki. Jednostavno, nešto mladi, nego čak slušam želje slušatelja i Dida Albe i majka Amalka čestitaju unuci 18. rođendan s nekom Cecinom pismom. Što je za prije 50 godina bilo nepojmljivo na ovim prostorima. A dobro, onda se možda nazvi god uopšte čut stara tamburaška muzika, kako bunjevačka, tako i vojvođanska. Traži se, ali jako ritko. To većinom side glave traže. Sve je manje dobrih tamburaša, iake raznaša i salaša. Pretežno kad sviramo tu ljudima, iznad 40 godina, tamo znači 50 više na nekom salašu, nešto privatno, onda znaju doći takve pisme se tražiti, ali ovako pretežno mladi mislim da ne poznaju. Kako je vrijeme došlo za tamburaše. Ne znam zašto. Sitio sam se one pisme Voje Sekelja. Siti se, Stipane. Na tamburi drot puko. Snašica odavno u zapećku drima. Birtaš se obisi još priključe. Jeno podgrijan, ko sarma, na vrengiji pod naslomom visi već 6. dan. A ja pijem. Ja 3 dana zaredom pijem. A korizma je. I ne možem se sititi zašto. Pazi sada. Sve dok bude salaša i bačke, sve dok pisma i tambura traje, najboljega tamburaša svita biće ime Tumbas Perehaje, najboljega tamburaša svita. A na sreću imamo mi i dalje našeg Zvonka Bogdana, koji još uvijek piva bunjevačke pisme. Konji, salaši, tamburaši, a sve na ikavici. Marinko već godinama svira s njim. Muzika Zvonka Bogdana, zapravo njegov opus koji je on stvarao, je popularna i izvan naših prostora, ali sama bunjevačka pisma nije toliko popularna u drugim prostorima osim kod nas. Kod nas je popularna i dolaze do nas i neke druge, sada pogotovo u ovo novije vrijeme, dolaze i drugi melosi vezano za tamburu, a to su pisme koje se sviraju i pivaju i komponovane su u proteklih 20 godina u Slavoniji, u Hrvatskoj, i kod nas su vrlo popularne. Kiša pada, mutna voda teče, eno Ane, po selu se šeće. Joj Ano, joj Anice, ne na kišu, bez kabanice. Sigurno je bilo uticaja. Tih 90. godina, dobro znamo kakva je bila situacija ovde, pa nisi mogao baš puno ni da se prezentuješ, ni da se pokazuješ, ali recimo formiranjem 90. godina u Hrvatskoj maltene svako selo imalo svoj tamburaški orkestar ili manji sastav. Mislim da je to u jednom momentu, naravno kad su neka krizna vremena prošla, da je to pozitivno uticalo i kod nas, jer se tamo sredinom 90. počele pojavljivati tamburaške bande, odnosno manji tamburaški sastavi, i recimo u jednom momentu tamo 2000. godine, onda je baš onako i kod nas, što kažu, ko pečurke posle kiše, počeli da niču manji tamburaški sastavi. A jesu naši popularni, kako u Hrvatskoj, tako i... Pa, nažalost, mi nismo tako uspešni i to je bila jedna od inicijacija da mi pokrenemo festival, da bi to bilo, da bi mi pokrenili stvaralaštvo
naših orkestara. Naši su bili ti svatovski orkestri i oni se nisu ni bavili, ni razmišljali o tom. Njemu je bilo važno sledeća subota ima svatove tamo, ima toliko gostiju i bit će prilike toliko novaca koliko on šacuje, plus minus kako bude. I oni su se bavili tim. Znači nisu se bavili s komponovanjem svojih kompozicija. 1, 2, 1, 2. Slama Josefina je nagrada publike. Publika. Tetka Ruža je bila za aranžman. To ćemo svakako, to ćemo 2 stolca za prazna, ako neko dođe iz Beograda. I tako je 2001. počeo festival bunjevačkih pisama. U tom je najznačajnija osoba bio dr. Marko Sente. Ideja je bila od doktora Senta, doktora Marka Senta, znači on je na neki način nas animirao. On je uvijek rekao, kaže, a šta kad Zvonko Bogdana više ne bude bilo? Ko će onda pivati i kakve ćemo onda imati pisme? I znači, to je bila ta neka ideja vodilja da počnemo da pišemo našu pismu, novu, znači novo komponovanu, novo stvorenu, ali ima svoje uslove da mora biti na ikavici ili ijekavici, znači književnom hrvatskom ili na bunjevačkom dijalektu, da mora da odražava život nas bunjevaca Hrvata ovde, znači ko što Dalmatinci pivaju o moru, tako mi uvijek pivamo o žitu, o konjima, o salašima, ali to je to što je naš identitet i što treba da se sačuva jednostavno. Da, majstore, kako je? Bravo je. Evo, dobro je. Gotovo ta moja tamburica? Pa, napokon sam je napravio, sredio sam je i šta sam evo štimo malo. Da vidimo kako si ti to napravio. Ovu tamburu, svaka čast, ko nova izgleda, pila je stara, ali si je sredio. Da vidimo još kako svira. Da, šta, hvala ti, ja ću to nedisi na orkestar pa da sviraju. Važi, sve najbolje. Živjeli, hvala. Ajde, vidimo se na festivalu. Važi, ćao. Svile prslu, čak šire i svečke, lamane, Pančo mi je dao. Pisma će se zvat Bačina manet. A to meni došla ideja jedne noći kad sam ja gledao televiziju i sad roditelji su normalno umrli i sa šta je meni ostalo od mog oca, od Baće. I on je imao šaren prustup, onaj svileni, on je nekad igrao u folkloru. I ja sam kazao, rekao, meni samo dajte to, ja ću to sačuvat, meni drugo ništa ne treba. I tako meni došla ideja. Onda to je bilo kao u prvoj strofi će biti. A druga strofa, šta je Nana ostavila svojoj ćeri ili svojoj unuki, razumiješ, znači ostavila je Lion svilu, šlinga, papuče, rađene i tako na to. Onda poslije trajta strofa, šta ću ja ostaviti svom sinu? Onda su mi kazali da će mi napraviti to redovan po uzoru na Novosadski festival na Požegu i šta ja znam, na te festivale tamburaških pisama koje su već postojali u Vojvodini i u Hrvatskoj, pa smo tako napravili naš festival bunjevačkih pisama, da smo imali festivalski orkestar i pratili smo naše pivače. Razlika je u tom što smo mi dajemo podršku mladima da nastupe prvi put, da im taj naš festival bude odskočna daska za neko bavljanje sviranjem tambura i pravljanje pisama. Da bi
bi se neka pisma nova koja je snimljena emitovala, važno je da se to izda u nekoj kući koja je registrirana. To znači da festival bunjevačkih pisama koji svake godine se održava nije objavljen u produkciji nekoj PGP-a ili Kroacije. Tako je. To je jedan hendikep za naše pisme koje su stvarane za festival bunjevačkih pisama i one se mogu emitirati, ali ne na javnim državnim servisima. Nažalost, i onda slušanost je manja. Sve od sunca, zadno je vrime stiglo, to je naša dužijanca. Radio televizija Vojvodine prikaže, i to ne direktan prenos, nakon nedelju dana, nakon nekog vremena, prikaže festival i onda taj festival koji je bio tokom čitave godine u hrvatskom programu emituje jedan pa te isti festival. Znači, možemo ga gledati oko koji puta godišnje. Ali to samo uredništvo na hrvatskom radiju? Samo uredništvo na hrvatskom. Tako da, znači, to je jedino što medijski je jako slabo pokriveno. Prostrana su polja vojvođanska. Dok je Radio Subotica još delovala u nekom aktivnom stanju, dotle se još malo čuti, pogotovo te neke poznate koji su malo ispilivale više i tražili su ljudi. I inače su ovde narod jako vezan za taj radio. I to naravno bi trebalo da je više ima na radiju pisama inače tamburaških. Ali to je što je, to je današnjica. Ostaće mi dani večarski, idem putem i večararstvima. Da, aleluja mija, ne znam kako do kuće ću stići, mojom stazom trebalo mi ići. Šta je tamburaški repertoar? Da li su to šlageri koji su, danas ih zovemo stare romanse, recimo. Tu su bile u tom vremenu, ajde da kažem, popularne pesme ili kako kažu pop pesme. A danas to smatramo tradicionalnim. Sad jedno pitanje se postavlja da li ove danas pisme koje nastaju na raznim festivalima tamburaške muzike, da li se oni jednog dana smatrati tradicionalnim pesmom koji su izvodili ljudi u nekom vremenu? Koliko njih ostane? Evo, bilo je 16 festivala. Koliko priživi nakon festivala? Pa mislim da po festivalu ostane jedna pisma koja uđe u narod ili koja uđe u uši. Je li to dovoljno da bi se moglo kazati da je festival opravdao svoju svrhu postojanja? Svrha festivala, koliko jeste ono nastajanje novih pisama, i ti 15-16 festivala izdali su 15-16 kvalitetne pisama koje se danas traže u kafani. Mnogi pisme su ostale, pale u zaborav. Odsvirali su tad i više nikad. Ali festival nema samo tu svrhu. Jednostavno, to je jedan način da pokažemo da nas ima ovdje još, da živimo i da nešto radimo ovdje. Kada bi nestalo festivala, kada bi nestalo dužijanci i svih tih manifestacija koje Bunjevci ovdje imaju, nestalo bi identitet jednog naroda. Definitivno da je tako. Društvene promene su donele i drugačije vrednosti u društvu. Znači, nesretna dešavanja koje su desile u Jugoslaviji su donele neke nove životne vrednosti. Tako se odrazili i na promene noćnog života, promena potreba ljudi koji su dolazili u kafane, potrebe kvaliteta muzike i potrebe repertoara. Romi u Subotici su počeli, koji su se tradicionalno bavili profesionalnom muzikom. Mlađa generacija je napustila tamburu, zato što je u romskoj zajednici počeli negovanje nove vrste muzike. Ono što pozdravljam, znači prateći rad u Subotici pokojnog, znači Čika Laze,
Stipana Jermazovića. Kalazem Malagurski. Da. Od tamburi su napravili instituciju. Praktično ja to posmatram kao nastavak onog delovanja što je radio pokojni Tumbas Peljahaje, ali u ovom kontekstu sada su više otišli Neromi Gajer tamburu. Bunjevci, Hrvati su krenuli u tom pravcu da neguju tamburu i od tog su napravili instituciju. I ja to pozdravljam. I tambura je zaživjela i ostala u ovom gradu. Iza Subotički tamburaški orkestar kojeg vodi Stipan Jeramazović može kaz da iđe hajnim tragom. Postavljanje tambure na koncertni podij. Ali orkestralna svirka za tamburu možda ima još jednu veću važnost. Orkestarsko sviranje je jedan od najboljih vidova afirmacije dice. Znači u orkestru, bar ja, to je moje razmišljanje, u orkestru može svako da svira. Taj ko vodi orkestar treba da ima tu sposobnost da proceni svakog svirača ponaosob i da ga stavi na svoje mjesto. Jer samo zadovoljno dite može da proizvede ton, muziku i da stvori neku atmosferu, neki fluid koji, eto, ja kažem to u vazduhu, nešto onda treperi. Cijela ova briga oko mladi ipak je urodila plodom. Jer mali Marko, Makelin unuk, već je 7. generacija muzičara u ovoj familiji. Kažeš da planiraš završiti akademiju. Te zanima i komponiranje muzike? Da, ali za sada se više držim aranžmana. Na neki svoj način da odsviram i tako da. Pošto ja idem u muzičku, tamo ima puno da se svira klasike i poštujem to i volim da sviram, ali nekako najviše volim ovo naše bunjevačko. I šta na kraju svega napisati? Vidjeli ste i sami. Nema više one fine svirke po mijanama ko kad god. Ali je zato danas tambura ušla u muzičke škole. Dice koja je sviraju više nego ikad. A ostala tambura i na koncertnom podiju. Baš kako je Hajo i Tio. A opet, moraju tamburaši danas svašta svirat. I šta im se hoće i šta im se neće. I šta će biti sutra? Pa šta ja znam? Biće nikako.